Lord. Hallelujah. Every knee shall bow, shall confess that Jesus is the Lord. That Jesus is the Lord. Christ is the Lord. He is the Lord. Yeah, ngicule dala nama worshipers esikhathi sethu ngoba sasithi mesizwe ukuthi yathinteka into yasezulwini mesesizwa sithi every knee shall bow, every tongue confess that Jesus. Hey, come on, keep on playing. He is the Lord. He is Lord. He is the Lord. He is Lord. Shana katala. Lita kaila sana. Angithi phoyisa. Ngicela ukulinganisa ngalo. Elise Northwest. Nelise KZN akazani. Kodwa yini into abonana ngalo? Akekho wathi wena uyintoni indlela akuhloniphe ngayo futhi bayazana ukuthi lo amulethe akhe angaziphi isigaba mebona isigaba sesu-3 bashintshe bathi brigadier akekho wathi ubrigadier yinto yembe hayi bazalwane ngisizeni leli bandla lihlangene nokugqoka kwakho lihlangene nento ehlonipha kuwena. Hallelujah. Uthi uthemba ukuthi ubrigadier wena hayibo asikuboni sikuboni uthi uthemba uhlukene nesona sikuboni Musushena wena ukuthi awujola sinandaba ngala nesangoma jola ihlonipha idlozi namadlozi akamfuni umuntu ojolayo musana ummeja ngokujola enkonzweni kamoya inkonzo kamoya imelwa ngemfihlakalo Masitshenje ukuthi wena ukhulelwa masitshenje lonto ngoba sikhona izinto ezivimba umuntu angakhulelwa nasengakholweni ungajola ulale nabafana ube njalo umasitshenje indaba inyakanyaka abantu abangakholwa leyo thina sikhuluma ngokuthi umafa waphinde wavuka sabhabhathiselwa nawo emphabhathiswa nokufa umuntu ojola usamshiye emanzini sembatha uChrist. Ama followers la azoncama amanye senyusi standard manje sika Christ abafowethu menenza ngoba kuthiwa kunezikhali emaseketheni ngiyandabukela ngenyusi standard manje sika Christ hayi sika Jesu ngoba nokhehleleza unoJesu yashintsha manje ukhehleleza uyakwazi ukubiza igama lika Jesu kodwa khona la ukhehleleza engakathinte khona yile ngizwe kuseni la konke ngizwa la ekuseni namhlanje konke ngizwa la ekuseni ya leli bandla akulona ibandla lesifundiso sonke siyavumelana ukuthi uJob aqhiliza wengasona isifundiso kwakuyikhehla leli lizithungela izicathulo kodwa laphatha into madoda laphatha into ezohlonishwa abafundile
ngaphathi into ezohlonishwa abaphasi nabangekho endaweni efanele. uJesu uvukile kwabafile. Ngizosho njalo eRiverdini. Ngizothi uJesu ningamlinganisi nalabo abashumela begcoba amafutha. Thina sigcoba amafutha siyakhulekwa. Singabasambulo. Impilo esiphilayo esambulo. Usaluka amakhodo usindisiwe. Bye bye. Usafaka inle yenwele inle futhi angifuni ngoba nonkosikazi wami akayenzi. Intoni konke uyivi into sindisiwe ngagqoka lonto angayigqoko sontayo angayigqoko sana noJesu kodwa ayosana nokuvuka